Abamenyi ba kiboba ase ewoda ya Gachuba iyore kitutu ya Masaba nigo litkolia lero mambia babo kanu muichano munene yemaega yo kweyarigania gochikomoenia omosobati Evelyn oyo orenge koeni gokorende banyora egetango korwa ase ekegambero buna terigo chikurusigwa ase enkendu iria chekoenigwa Olumwa matiko ni yarastan mwali gubu ya kabisa mwe gwete piripunga ubolire eo pie kali ku ofisi Gachuba fata mo eria kabere yamanya kuronga ande firipo jiro ko ke cushion Nyamira omobero to rumo mocheri firipo nga yakale atarugo chauro kirenda kwane direct yarrakane bona firipo ina to ta cha koraki auro karro kana to tabi nga yali gete nari nga yaberete Nataka msikize. Tobaisa kama chani. Mante yara tabia. Orago ande kiara, osochi go salikende kia. Mwana ine. Kenya saba sesen. Sasa maisha tu sabera yara tokole. Kivipi? Na ako wapi? Ako missing. Si sawa? So ni maneno bado iko kwa uchunguzi. Watu wali argue mkwe patient. Sawa sawa? Yaani patient mkwe na nini? Utulivu na musubiri. Sawa sawa? Date to court wamesema ni lini? Tarehe 9. Hiyo ni kesho kutwa. Which is on Friday. Sio mbali. Hii ndio maneno unaona ilifaa iende kotini through DCI. Lakini unaona imeshafika kotini. Sasa tunashukuru imeshafika kotini. Oyo no mugambi nation abuga misiocha wesa abrogation ikorukunga giranga. Lero igayo twacha senka yo mugako korukwa keli ase mokamo muro yabo gosira okorukunga Evelyn. Liberera lialenga iga ase ngencho twacha na OCS ito Gachuba twabeire togo kwanera abantu baito. Amatanga yega niga kubeta ase ngencho abamwabo bachete bakabeke court injection omobero yoiga tonyarete korusugwa senkendu ya tenwek kolende buna tu abakwaneire oyo abaga kobiswo korukunga Philip momuro mwabo korukupita atabiranga namanyeta sale nkogenda ali kuoywa egere merobeli ende chegenderera senkei